ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana ubane natwe twese. Abwira uwo mwigiranye ngo ni igihe cyawe cyo kwakira umuhamagaro wawe. Haleluya. Numvaga nanjye naririmba kuko nabonye mufashwa, ariko iyo nari kuririmba nasanze atari yanjye. Numvaga naririmba indirimbo ivuga ngo najyaga ku migezi y'isi bigakamya nkihebura cyane, ariko aho ariyo nasanze ntaranywereyeho ntayo ndirimbo yose kwiririmba ni wasohoka. Haleluya. Imana y'amahoro tugirire neza. Ndubashye buri muntu wese ari mu nzu y'Imana. Imana imuha umugisha. Abakozi b'Imana ndabubashye kandi Imana ibaha umugisha. Abakristo buri wese mu rwe ruhande. Soma ijambo ry'Imana dusanga muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Burya umuntu aba yaragira ubuntu bwo kwinjira mu rusengero. Mwagiye mwumva intahe z'uburyo Imana yagiriye abantu neza. Bakobwa banjye mwibuke ka kantu twavuganye kuwa Mungu. Murabona ko Imana igihe hari kiri irarema ibitangaza. Abwira uwo mwigiranye ati tegereza wikebuka, tegereza wikebuka. Luka ibice byaho ni 9. Luka ibice 9. Kaduhere ku murongo waho w'14 yere ku 17, ibice 9 murongo w'14 kugera ku 17. Dusomere mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Luka ibice 9 duhere ku murongo w'14. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000, kuko bari abagabo nk'ibihumbi 5. Abarira abigishwa biwe ati nimubicarike. Biciye inteko z'abantu nka 50 na 50. Samusoberamo neza nk'umuntu wahonyoye imbere ya mwarimu. Kuko bari abagabo nk'ibihumbi 5. Kuko bari abagabo nk'ibihumbi 5. Abarira abigishwa biwe. Abarira abigishwa biwe ati nimubicarike. Nimubicarike. Biciye inteko z'abantu nka 50 na 50. Cyo ni Kirundi asomye. Biciye inteko z'abantu nka 50. Aha. Babigira batyo. Barabicarika bose. Yakira ya mitsima 5 na za fisi 2. Ararangamiza araba mu ijuru. Arabihezagira. Arabimanyura. Abiha abigishwa ngo babishire imbere y'abantu. 17. Bararya barahaga bose. Batorokanya utumanya gutwi imisigazwa. Twuzura ibisimo 12. Amen. Twese tuvuge ngo amena. Mwahageze. Mwicare saba umugisha. Dusomye amagambo y'Imana. Yesu icyambere. Haleluya ariko. Oya haleluya. Oya haleluya. Abarokore barahari. Yesu atangiza ivugabutumwa niko Bibiliya itubwiye. Abantu baramwitaba, Bibiliya irabivuga. Haleluya. Bamaze kumwegera ngo bagendana umunsi wa mbere. Abantu babura icyo barya umunsi wa kangahe? Wa mbere. Umunsi wa kabiri uraza, uwa gatatu uraza. Abagendanaga na Yesu, haleluya, baza kuri Yesu bamubwira amagambo meza nk'ayo baheruka kukubwira. Baramubwira ngo bwira ishengero ritahe kuko ari umunsi wa gatatu batarya kandi ntacyo dufite tugize gute turi bubagaburire. Ndashaka kuganira n'umuntu icyo wagiye gukora wahuye n'abakubwira ngo ntuzabishobora. Uzagira gute? Abantu barakwegera barakubwira ngo nta n'inkono y'itabu uzavamo. Barongera barakwegera barakubwira ngo ntuzikamira nayimbwa. Baguca intege mu buryo bwose bushoboka, ariko hejuru yo gucibwa intege, hejuru yo kwicazwa, hejuru yo guhangayika, hejuru yo kubabazwa, hari ijambo riri hejuru y'ubuzima bwawe. Ntabwo n'umwe ari mu rusengero ngo avuye ngo amina. Ngo bicaye
reka mubwize ukuri birashoboka ko wakinjira kwa nyiri urupangu winyegeje, ariko ndabona bango siko bizahora kuba mutegereje tereka bavuye mu isezerano nta mpamvu. Niyasanga dotari birashoboka yuko uyu munsi wowe n'umukobwa bwawe na ya mavuta meza wisigana kwa kundi bigenza kose buri musore wese akubonye abona utava mu mugeni. No mukiri akabona utava mu iki akakwitegereza bati nta kanzu yakubera wowe nabona n'amaramari, ariko mu kanya gato Yesu ari ijambo agiye kuvuga hejuru y'ubuzima bwawe. Haleluya! Hari ijambo Yesu agiye kuvuga hejuru y'ubuzima bwawe. Abanyantege wagendanye nabo, bamwe bagendanye nabo bari mu murimo w'Imana, abandi bagendanye nabo mu miryango bavuka, abandi bagendanye nabo mu mpango batuyemo, bababwira ngo ibyo bintu ntiwabivamo, ariko nakubwira ngo na nyuma ya zero Yesu agiye kwigaragaza. Inkoko itarabika Yesu araba yagutabaye. Naguhimbaje nyinga Piniya Samuel Dota umurozi wakuroze muzapfe wiruka ntacyo uvuyemo, ndabona ari wowe ugiye kumuha rifite ingambere. Nababwiye ngo Imana nigutabara uzahera aho wasuzuguriwe, ubanza ubaramutse, ubanza ugire gute, ariko abantu nibo batiri, ubanza ugire gute, ubaramutse ubabwire ngo na nyuma ya zero Imana irakora. Bibiliya irambwira ngo Yakobo aragirira nyirarume, yego aramubwira ati Yakobo Mani baho umugisha, Yakobo shaka kugira icyo mvugana nawe. Aramubwira ati marume gira icyo uvuga. Bibiliya irambwira ngo Yakobo abwira nyirarume ati jewe ashaka gutaha iwacu, nubwo nakoze amanyanga ariko Imana yabanye nanjye ashaka gutaha. Ndashaka rero unziturire kuko narakuragiriye. Mana yacu tugirire neza. Ngo Yakobo ati arabivuga, nyirarume ari we sebukwe ngo aramwitegereza, amubwira ijambo rimwe, aramubwira ngo ugiye kuragira izi ntama zizavuka ari icyatsi kibisi, ari urwatsi rubisi, ari urwatsi nizo zizaba izawe. Mu mateka sinigeze mbona intama y'urwatsi rutoto. Nubwo isi yaguhangayikishije, nubwo yakunyujije ahadashoboka, ariko wowe na Yesu byose birashoboka. Haleluya! Bibiliya irambwira ngo Yakobo agiye kuzijyana ngo zinywe amazi, afata inkoni ayisiga urwatsi rutoto ngo akajya ashyira mu mazi, zikanywa zireba rwa rwatsi rutoto. Iyo igiye kubyara ikabyara babiri bave, yakongera indi ikabahurutura. Ngo noneho Yetiro abibonye, haleluya, ngo nyirarume abibonye, ngo abirebesheje amaso ngo asanga umukuku wavutse usuko wabaye mwinshi. Ariko niwo muri cyangwa si hobo. Ngo arangisha amubwira ijambo rimwe, aramubwira ngo ntabwo bishoboka, narihenze, shaka izizavuka zifite ibara rimwe nizo zawe. Yakobo aravuga ngo naragiriye abakobwa bawe imyaka 14 nkaswe kurindira amezi 6 y'intama. Ngo araceceka. Imyaka no mukiri imyaka ingahe? Aravuga ngo none ndabona nanirwe kuragirira amezi 6. Intama burya ibyarira 6 ari bunani. Ngo zose zereka ikurera imwe ziravuka zose zifite iki? Sebukwe amubonye bati ntibishoboka. Haleluya! Ngo no nzakugororera izizavuka zifite amabara cangacanze. Haleluya! Umwana aramubwira ati imyaka 14 nawe ndayigeza muze, ubu ngubu maze kundiganya umwaka umwe, reka nongereho ikindi gice. Ngo agafata inkona, ari uburyo abungeri burya naraziragiye, ashishura inkona akayishyiraho ikiziriko, yarangiza akayicisha mu ziko igahita izana amabara, ngo akagenda akayirambikamo ziramo, ngo zose zibyara amabara atandukanye. Haleluya! Ngo atse utavuga ngo sha unibisinda bikuru, ngo mu ijoro rimwe Yakobo arahaguruka, bwira uwo mwejyanye ngo igihe cyawe kirageze kuhaguruka. Amen. Igihe kirageze
abwira nyirarume aramubwira ngo ibyo wankoreye birakwiye ndabona nindi ntama nazava hano kandi nafashwe nazo mbaye ngiye Imana yacu tugire neza burya hari akajambo kavuga ngo muzakunkumura yego Yakobo ageze mu muryango ngo uwamvutseho wese namwe nubwo muri ari twaso mukaba muri abagore banyu mwese bategetse gukunkumura mukimwe mwiri tongo twigende ntabyo tuwakuye ngo bose bagira gute biro mwegeranye ngo kunkumura ariko abantu bakunkumura bicaye busikira aba bantu bakunkumura bicaye si problem haleluya arangije arakunkumura afata inkoni yaragenda haleluya ageze ahantu Imana yavuganiye nawe ngo abona sebukwe aza mwiruka inyuma aramubwira ngo mwana wanjye ndumva ari ibintu bigiye kuza bikwirukaho kuko utari urakira wasa yirukanka ngo ahageze aramubwira ngo mwana wanjye ndabimenye neza ko wadagiriye neza nari muzaniye zino ntawe Yakobo aramubwira ngo kubw'umutima wawe kubw'iki kubw'umutima wawe ntabwo wakabikoze ariko ukuboko kw'Imana nzima nakora hejuru y'ibyo ngibyo hari ukuboko kw'Imana nzima kugiye guhaguruka hejuru y'ubuzima hari ukuboko kw'Imana kugiye kwihesha icyubahiro ngo hejuru y'ibyo byose hari ukuboko kw'Imana yawe kuko kwakubujije gusinzira kugira ngo nzanire ibyo naruhiye hari umurokore ari mu rusengero ndumva ari abantu Imana igiye kubuza amahoro kuboko kw'Imana kugiye kuremerera abantu kugira ngo basane ibyo waruhiye muracyahari aramubwira ngo kuko wowe nkuzi reka nkubwire kuko abo dukirana atari inyama n'amaraso duhanganye n'imyuka mibi iyi myuka mibi Yesu agiye kwikuramo agatendo Yesu agiye kwihesha icyubahiro muri yo Yesu agira yirwanirire muri yo kuko duhanganye n'ikirere cy'abadayimoni Mana y'amahoro tugirire neza ngo arangije aramugororera aya magambo rero dusomye aravuga ngo Yesu abwira abigishwa be unyumve neza abwira abigishwa be ati mwicarike abantu mu mirwi burya hari ukuntu tubahamagara mu rusengero bakuvuga ngo abagabo mutere haleluya ukabona umugabo aricaye ngo haleluya yego yewe wabyumvise abamama mutere ati haleluya nabyo babikoze neza wabwira umusore ati tera haleluya amina urumva akaba afite uburyo bivuga kugira ngo adakoma ruje arefreka ntimukazikome akabigira neza kugira ngo iyashitaza agatiruka akabona ko mujye mukagumizaho ni sawa Imana tugirire neza none ngo atiri warabikora haleluya ngo Yesu arababwira mwumva mubicaze mu mirwi mubiki nimba ari umwana Imana imenye ikimuha nimba ari umugabo Imana imenye ikimuha nimba ari umukobwa Imana imenye ikimuha nimba ari umusore Imana imenye ikigize gute ikiri bumuhe ngo buri muntu wese yicara mu cyiciro cye bwira uwo mwegeranye ngo icara mu cyiciro cyawe dore uko bandeba icara mu cyiciro cyawe umva narivuze ngo icara mu cyiciro cyawe psole dotari nimba uri umushinga ntaye icara mu bashinga ntaye yego nimba uri umupfasoni icara mu bapfasoni yego kandi nimba ari n'umumama icara mu bamama ariko abantu bariho barabona nimba uri umupfasoni wicare kandi nimba uri umumama wicare nimba uri umugabo wicare kandi nimba uri umushinga nawe wicare ariko abo bantu bariho barabyumva abarokore niho mukiri kwitwa umumama byose birashoboka wabyumvise n'ubyariye kuri Havana yitwa iki abafise umwita nde agakomeye no kwitwa umupfasoni nukwitwa iki ariko muracyahari niba umva umuntu agwama ati yewe mupfasoni uzavuga ati ahiraka ndariciye dore uko bandeba kubera iki hari umupfasoni azaba akubonyemo nibyo uretse ko hari ubikubwira kugira ngo arare yiririye waba utanamubwiriye akabukurundaho
hariho bene data yaza ati archbishop apotere aposo nini kugira ngo arebe ko umugari yabubega nako akakagutizaho nabyo ntacyo. Ngo Yesu amaze kubamenya ibyiciro barimo, bwira umwe ajyanye mu cyiciro cyanjye, urumva Yesu yakimenye. Hano ndimo abasaba abagore, abasaba akazi, abasaba ko ingo zabo zakubakwa neza, ndiho ndababona abasaba ubwenge ku ishuri. Bwira umwe ajyanye ati wagiye mu cyiciro cyawe. Ngo bamaze kugera mu cyiciro, Yesu amenya neza ibiri mu bahazi, amenya ibiri bugire gute, ibiri mu bahazi. Amenyera abata babaririmbyi bakeneye uniforme, aramenyera ngo abagabo bakeneye déplacement, aramenyera ngo abakeneye akazi. Ngo Yesu bafatiye mu byiciro byabo, arababwira ngo mubagaburire. Yewe njya nibaza muri uru kurya, nimba harimo abarwayi ba diabete, nimba harimo abarwayi imitima batarya imyunyu ibyababayeho uwo munsi, kuko inkono yabaye imwe kwarura biba kumwe. No mukiri Bibiliya iravuga ngo abagabo baregera bararya. Bwira umwe jyanya tushatse watangira kurya, baregera bagira gute, bararya. Bibiliya irambwira ngo abagabo ibihumbi bingahe badashizemo abagore naki. Niba Bibiliya ivuze abagabo ntabwo ari naniwe kuvuga abasore, kuko burya abasore n'abana dore bahise bandeba nabi. Niba mushaka kureka ubwana muzagira gute, muzagira abo mubazada nubundi ko uzahe kutamwishyura ume. Mani tugirire neza. Tesi eboni foregre ngo arangije amaze kumenya ibyo bakeneye. Ndumva Yesu yamenye ibyo mukeneye rega. Ngo amaze kumenya ibyo bakeneye, ngo bararya bazagura udutebo tungahe. Bivuga ngo babandi bose bari bapinze, bamwe bose bari basuzuguye, buri wese yabonye agatunga yikorera. Yari afite intumwa zingahe? Ni bande babwiye Yesu ko bidashoboka? Ni bande? Ni intumwa. Ntabwo shengero ryigize ribimubwira, intumwa nizo zavuze ngo nibigize gute, ntibishoboka. Yesu aravuga ati weretse nimara kubishobora ndabakorera hagatembe. Ndakora iki? Ngo abantu bamaze kurya, Bibiliya nikivuga ngo begeranye udutunga 10 na tungahe na tubiri. Abwira Petero ati icyawe tero rushyire ku mutwe. Iyo ashyiraho icya 13 na Yesu yari kwikorera, ariko kubera ari umutekinisiye areba atere, aravuga ati bikwirane na 12 gese indimo. Mu batizera sindimo, mu batizera uruko mu ndebe. Jewe mfite kwizera ndumva ibintu Imana ivuga igiye kubisohoza, nuko ibicisha kuri ndewe, ariko ibintu Imana ivuga igiye bisohoza. Ngo akiri arabikora gutyo, buri wese yikorera urwego. Ikirya gitunga sinzi uwakiriye uwari. Bibiliya ntawe ivuga umuntu wakiriye. Mwaro mwasomye, ngiye nimvira ko buri wese yatoye iwe muzigo. Ndeho ndahanura hejuru y'ubuzima bwawe. Nta kwizera ufite ndabyemera, ariko mfatiye ku ijambo Imana ivuze no kwizera kwanjye, Imana igiye kukwikoreza igitunga cy'umugisha mu izina rya Yesu. Narivuze ngo Imana igiye kukwikoreza igitunga cy'umugisha mu izina rya Yesu. Narivuze ngo aho wasebeye ni ugiye kuhererwa icyubahiro. Narivuze ngo aho wagayiwe, aho bagusuzuguriye nibo bazahindukira bavuga ngo ni wubahwe. Hamwe bagaragaje yuko udashoboka, hamwe byagaragaye yuko ntacyo uzavamo, hamwe bagutukanye n'Imana yawe, hamwe bagufasha bakakuraza udasinziriye bwacya bakagusubira. Imana igiye kuhamanukira ikora agatendo. Mahaguruke dusenga Imana. Mahaguruke dusenga iki? Tugiye gusenga Imana. Sama ufunga ku maso yawe, uzamura amaboko yawe. Himbazwe kuko ushobora byose. None umva umwuka ambwira ngo ari abantu baje bashaka gusengerwa. Zamura amaboko yawe yagumize hejuru, ndumva ukuboko kw'Imana kugiye guca mu ruhande rwawe. Mbonye hagati mu iteraniro umuntu baramuroze baramuhahaza, ahura n'abantu bamugira inama yo kujya ku bapfumu ngo arebe ko bamuvura, ariko byaranze. Yaje hano, nazamura amaboko cyane kuko muri uyu mwanya Imana igira imutabara. Abapfumu ntacyo bashoboye, ariko Kristo agiye kugira icyo akora. Ndumva Imana imbwira ngo hari ikigiye gukora.
zemini fore dotaina. Ndio ndabona imyuka mibi itangiye kugira ubwoba kandi ndayisenya mu izina rya Yesu. Ibyo bakoherejemo mu nda birara biragonga bihohoma. Uyu ni umwanya wo kubibwira ngo nibyigende. Ndio ndabona abantu bafite imisonga hantu. Numva Imana imbwira ngo mwiriterane iri bukizemo kanseri yo mwibere. Harimo umuntu afite ikintu kiri mwibere yayobewe cyari cyo, ariko ni kanseri Imana igiye gukizamo mu izina rya Yesu. Ndamagaye umuriro. Turagushimiye, turaguhimbaje, turavuze ngurera muri byose kandi bakiranuka dushizwe hejuru kuko uri Jehova ugira neza mukira mugaca muri byose mwami Yesu. Turagushimiye cyane mwami Data, ukuboko kwawe kwabanye natwe, uradukijije abari bafashwe n'amadayimoni babakuyeho. Data, imizimu yari yariganziye abantu urayinanije, ndetse n'ibindi bitero Satani ateza abantu byose urabisanganguye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye, nta nari muteranyiriza aba Yakobo gusa, twari tuje imbere yawe kugira udukize kandi urakoze ko wabikoze. Ukuboko kwawe kwabanye natwe n'umwanya mwiza wo gusoza amateraniro. Mana, iyo twaje tuva niyo tugira dusubire. Cyambere tugusabye amahoro tujyanye ngaha mu rushengero, ngo abane natwe kandi ayo mahoro agendane natwe. Use kuturindira mu ibarabara, uturindire Mana mu ngo zacu, uturindire mu kibano mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe cyiza kibane natwe, ugendane natwe, uturinde amaksida giturumbuka, uturinde ibibazo giturumbuka. Mana, baje batitunganije mu by'ibibazo ubagirire neza mwami. Aho bari basize ibibazo bahasanga inyishu, aho bari basize umubabaro bagenda n'umunezero. Uzobukoze, uzobugize neza. Urinda abamanuka, urinda abaduga, urinda abakikama, ugendane na buri muntu mwami. Uzobukoze dushika amahoro. Nuko Data, tubandanye tugushimira muri byose, ubandanye nawe ubana natwe, ubwoko bwawe ubandanye bugirira neza, ubandanye usoza amasezerano kuri buri muntu. Tubisenze tubyizera ni mu izina rya Yesu Kristo, wa mucunguzi wacu Yesu.